Ibizo lesibongo Trifle Ncube. Mama Mancube ningasitshela ukuthi likubhizimusi lokwenzani lapha eMkambo eMakokoba. Mina ngiku-traditional kwezesintu. Ngisebenza ukuncedisa abantu, ngiyabancedisa abagulayo. Ngiyafika la ukuthi hayi lapha sihlutshwa yilokhu lalokhu, hayi sesincedisana. Ngiyamisa abafuna ukuba labantwana, ngiyabasiza. Omama abalabo lokho kwabomama okuqunywayo lakho ngiyakwenza. So uhlupho esihlangana lalo kulendawo, one, umkambo wethu wadilika. Siyafisa ukuthi ngase yathola abasincedisayo ngamadona la lozivelo ukuthi indawo yethu le traditional eMakokoba iyo insika yeMakokoba, umkambo eMakokoba market. So siyafisa ukuthi ungadiliki, ungabhuluki, uhlale ungumkambo uze labazalwayo nini ngawuphi umnyaka bawutholile lokho umkambo. Njalo sazala abantu bethu bawuthola lokho umkambo, lasazalwa sathola lokho umkambo. Ungatshintshi kuba umkambo ngoba uphethe isintu sonke. Okwamabele akhona apha phakathi emkambo, ukudla, inkomane, amaphini, imithi, amanyathela, inhambo zabokhulu zakudala, izinyathelo zabokhulu zikhona. Inkukhu zesintu kutholakala khona. So indawo yesintu, i-traditional. So